Zingwevu, Programs Officer weZimbabwe Association of Community Radio Stations. Lesi sehlakalo sokuthi uhulumende udlulisela i-Broadcasting Authority of Zimbabwe ukuthi banike izicoco zokusakaza kuma-community radio station siyasamukela kakhulu lezi zintathu esezinikiweyo lezi ngoba kungela mncintiswano esigabeni lapho abazasakaza khona. Siyakwamukela kakhulu, kuyinto enhle, kuyinto esiyibona izathuthukisa izigaba zethu ngoba kahle kahle vele umsakazo wemphakathini yona i-community radio ihlose noma ngathi ijonge ukuthuthukisa izigaba. Njalo siyakwamukela ngoba sokukhanya ukuthi imisakazo ayisahlali ingekahulumende kumbe ingeyabantu abalobudlelwano nohulumende. Sikhangela kakhulu intephe eManama Community Radio Station eManama eGwanda abalilunga leZimbabwe. Siyakujabulela ngoba ngabantu esikwazi ukuthi ama-community radio imisakazo eqotho ephuma ebantwini, ayisiyo umhlobo wemsakazo ehlose ukuthi isetshenziswe kumbe kwezombangazwe. Njalo siyakhuthaza-ke ukuthi uhulumeni kaqhubeke enika izicoco emsakazweni engathi eqondileyo ukuthi ithole engathi ngesilungu iyadiserve ukuthi ithole. Kuyabe kungasayi community radio nxa imisakazo ingaphiwa ama-license kumbe ubungane kwezombangazwe kumbe kwezamabandla, kodwa kayibe iqile emphakathini njengale nto eManama lalezi inyangane lezi eziphiwe. So siyathemba ukuthi akusinto esiphelele kathesi njengoba lezi ziphiwe ngoba akula mncintiswano. Lezi eziseleyo nje eziyisikhombisa kube ama-community radios aqotho sibili angela udlamo angayelekelanga kwezombangazwe kumbe kwezamabandla ayizombangazwe, kodwa aqonde ukuthuthukisa isigaba.